Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati moju Lego kreaciju vatrogasna stanica. Pre nego što krenemo sa pregledom moje kreacije, hteo bih svima da kažem Hristos se rodi. Svima koji slave pravoslavni Božić. A sada da krenemo. Znači prvo bih hteo da vam pokažem novi Lego set koji sam naručila iz Dexika, znači juče mi je stiglo, a sad ću vam pokažem uputstvo. Ovo su uputstva, znači ima uputstvo broj 1 od helikoptera, uputstvo broj 2 od vatrogasnog kamiona i na kraju uputstvo broj 3 od vatrogasne stanice. Ja nisam složio vatrogasnu stanicu, složio sam od vatrogasne ovaj put, drvo i ovu tu vatru, znači sve sam složio sem vatrogasne ove. A sad ću da vam pokažem moju kreaciju. Ali zapravo hoću da vam pokažem gdje je taj put. Znači tu je taj put. Tu se nalazi vatra. Znači ovo je nova vatra 2021. Sviđa mi se zato što izgleda kao prava Lego vatra. A tu se nalazi mala Lego vatra, stara, koja mi izgleda kao mali požar. Tu se nalazi drvo gdje je mačka. Znači tu imamo jednu vatru. Samo da je popravim. Što ima jedna vatra, onda tamo je druga vatra i tu je mačka na drvetu. Znači vatrogasci moraju da reše 3 slučaja. A sad ćemo da krenemo s pregledom vatrogasne stanice. Tu se nalazi vatrogasni znak iz Gudi vatrogasne stanice, to su Lego kopije. To je vatrogasni iz 2015. Onda i ovaj novi znak 2022. Tu se nalazi helikopter broj 1 2022. Ovo je stari Gudi helikopter iz 2015. Tu iza vatrogasne nalazi se moj novi vatrogasni kamion 2022. Ups, pala je antena. Samo trenutak. Pravim. Čekajte malo sekund. Evo ga, popravio sam je. Znači kad se ovo tu dugme klikne, ovo se ispali. Znači ako vidite da su u vatrogasima iz 2022. počeli da koriste malo žute boje. A iz helikoptera ovdje se pali. Ova tu voda, znači ovako samo tu gurnete, jednostavno. A iza tu se nalazi još jedna mala vatrogasna stanica iz 2019. Tu se nalazi vatrogasni kombi, vatrogasni mali kamion iz 2019. i vatrogasni kamion 2021. Pa sad ću vam kažem da ovaj sprat se ne može skinuti pa da vam neću moći pokazati. Ali dobro, tu se nalazi samo mali kompjuter. Onda tu iza se nalazi ono što je meni najbolja stvar. Vidite ovo, kad tu podignete, gore, čekajte, malo je zapeo, evo ga, podignete ovo i pustite, to se samo spusti. I tu se nalaze 3 vatrogasci i tu se nalaze 6 aparata za gašenje požara. Evo ovdje, pogledajte ovdje, možda i tu malo bolje vidite, pošto je staklo providno. Onda tu se nalazi oprema, da imamo šoljica, aparat za gašenje požara, imamo i onda tu se nalazi vatrogasna sekira iz 2019. Motorna pila i tu se nalazi 2 sekire iz 2019. i stara vatrogasna sekira. Onda ovaj sprat vam isto neću moći pokazati, ali stavit ću slike u video editor. Onda ovo ću vam pokazati zajedno s ovim. A sada ću da skinem krov. Evo ga ljudi, skinuo sam krov. Znači tu je krov na podu, a ovdje su 2 vatrogasna helikoptera. Znači vratit ću ih kad budem vratio krov. Onda tu se nalaze 3 stolice. Tu se nalaze 2 kreveta. Gdje je jedan vatrogasac koji se zove Fin, ne znam kako se na srpskom zove, tako je pisalo na engleskom. To je vatrogasni inspektor.
Pogledat ću taj crtani epizodu gdje je taj vatrogasni inspektor, pa ću vam reći kako se on zove. Tu se nalazi žena koja upravlja ovim tu dronom. Evo ga, to je taj dron. Onda tu se nalazi vatrogasno djelo, joystick iz nove vatrogasne 2022. Tu se nalazi vatrogasni telefon. Ups, nisam htio reći vatrogasni, htio sam reći običan telefon. Onda tu se nalazi nova karta 2022. Ovdje se nalazi stara karta. Vidite? Vidite ovdje kad sam skinula krov da je ovo palo, da se vatrogasci spuštaju, ali dobro, popravit ću kad budem vratio krov. Evo sad ću da vratim krov. Evo ga, vratio sam krov i htio bi da kažem da sam tu krov, tu se nalazi krov. Vidite? Evo sad ću da vam pokažem garaže. Znači tu se nalazi garaža broj 1, garaža broj 2. U garaži broj 1 se nalazi mali kombi, a tamo iza se nalazi kombi i tu je kamion. I pogledajte ovo, kada ovo spustim, vidite što je dobro. I još jednom žao mi je što ne mogu da skinem ovaj krov, ali pokazat ću vam slike u video editoru za sad. Hvala što ste gledali ovaj video, ako vam se video sviđa lajkujte i zapratite me, a do tada zdravo i doviđenja.